بله تماشاوان جا پیتری 19000 او قطابی او زاروکن کل خواندن فقط یابون کل سرجادان بون لبر راوشیل به هست دمه که به لسدمه کابینان هی جبو خواندن هادنا و گراندن البته مجارا ما فی مروان و جارنامه که جهانی ما فی مروان هی جبلی هنده که حکومت ما کردستان و سری وزیران خوشی باوریه که تمام به هنده هی که پیوسته ما فی مروان ما فی وکهویه بگمان جبو هم مروان ما فی آزادی را دربرین ما فی سیاسی حتی ما فی جان کرین ده بیاون اولیدا ده بیاون تویدا ده بیاون شوازاری دا بو هم مروان دست بربه بگمان لهر ما کردستانی جی دست بلندیا ما فی مروان هی اف دست روش ما فی مروان جنزیک و دشوپینه میوانه که می هجا هی برس سلیمان محسن سندی اوری و بری گشتی پیوندی راجعنا دست ما فی مروان الاستودیو میوانه منه کاف سلیمان هم بخیر بن ادیدی چارچوب کابینان هدا روشا ما فی مروان گلو اینو کو دسته این چا دشوپینه لهر ما کردستانی ده چه از دای سوار کاروبارت دسته ما فی مرو خب پیشترش هر سال 2010 وکو هیکلیتش وزارت گوهری بو دسته سر بخوی ما فی مرو بس تحدیدا بو وان 4 سالت کو قناغا کابینا نه هم دسته که سر بخونه نه سر بحکمت ونه اما بو او کارو ارکین کو مهاتین راس پاردن وکو یاسا دسته و دسته سر بخوی ما فی مرو هماهنگی آمد گلدام و دزگیت حکومی او هماهنگی که ام برس نرخینن و سپاسیا و جهتات کن کت و مجالات دا گلک هاری کار بیند گل ما حسن گاندنا ما بروشا ما فی مرو بالهر ما کردستانه او که نیت که پاقش هبیش لای برای سر که حکومت هر ما کردستانه و بو ام بابتی که گریدای مسئله ما فی مرو و نیت که هندی هبیه که هاری کار بنو پشتوان بند گل اوی مجال گرینگ ما فی مرو بالهر ما کردستانه كاتا ما في مروبان توزاني بتايبتي لولاتين دفري سربورة كباشنينة يعني ام جي كشان ملت ابون كو بردام ما في ما وكوچو وكنا توا دقل بيافان دهاتنا بيشكل خوشبختانه هذا است ما في مروان لهرما كردستان هي هرما كردستان هرما كفر بيكاته جاري اوليفا نتايفا مذهبي و سياسي و دقلك بيافان دقلو يعني فعلا ما في هموان وكيف دستبره داستي بيد فيدايا بله حتى في قناغانوها متدا ما فهمی وان اولو آین و پیکات هرما کردستان دا ما فتوان پاراستینه و کوش شروع سیاسی و شروع کمالایتی و حتی کو دسته بخواش سروک دسته بلایه نو و پیکات که جدایه که مسلمانش نیه خوشبختانه مسیحیه دکتر منا سروک دسته که سر بخویا ما فهمرو و جا اش همیا خم خورتر بو کو او بوار جناب تا بحثت کد بو مجال پیک هاتا وان اولو آین الهرما کردستانه دیاره او بخوا پترت زانن کم و کوریت وان چن او چد برجوان دیانه خوشبختانه سروکا دستش پیک هاتا ایکش پیک هاتا الهرما کردستانه هجماره که گرین که بو پیتری 19000 زارو که فقط کنه جو خواندن اجاره کردن لسردم کابینانه روشوان هات گل برچاف گرتن بو خواندن هات نوگراندن اف هجماره بو اجی سرنجی نگلو ام دست خشی الحکومتت کن بو وی کاری گرینگ تایبتی مثلا زاروک کو حق وانا نوگرم بو خواندنه قناع خدبوری داشت گلک جرات گل وزارت کاروبارت کمالایتی و جهت پیوندی دار ما دانشتنید کردید ما کورو سمینار سر موضوع وان زاروکل سر جاده و یک کاری بزاروکات کنل سر جاده و جهندی تر ما سروی موضوعی پیامگه هندینه و ما بیاننامش هبیه ام ریکا کانال کردستان 24 دست خشی الحکومتت کن بو ویپینگا و گرنگ راستیج جهد از خشیه چونکه و پشتوانی کردن المافه تویجه که گرنگ یا کمالگه که هاتا سرنجال سرچه چی پیوسته بیته کرن جبو کو زیدتر مافه مروان لهرما کردستان پاراستی به و کوی بو هم مروان دسته بر بی زیدتر گرنگی پلان و پروگرام دسته اثر بخوی مافه مرو بده السر خلقی مجهندک تشریحی گرنگ بدویه او یاسایت کو گریدای جان خلقی نه خلقی ما او شهرزاییت ده هبت بزانه کو چه مافیوی پشل بیه درگه دسته مافی مروفی وکریه هر حالاتیه که هرما کردستان هست به وقت کو مافی پشل بیه ما ده نویسینگه شتین زاخو تا خانقینه اتشین ریکا نویسینگه مت مافی مروفی القضا و محافظه سکالای تومار بکن سرکه سیوان دشول کینو و قناغ کابینا
نهێدا بله دەستەیە مافی مرۆڤ سکالاش زێدە بینە خۆشبەختانەش ئەو جهتیت کو ئەم سکالایەوانە دگەهێنن وەڵامدانەوەیە تواناژت گەلمە gelekit baş bîne astê pêdivî da bin hindek cihetê kêm nebin ku texîrbîn heviyet zêdetir ew pêşêrkarî ew skala ser çi bûne ku geşnewe giştîne û ser rastî rêxeraya nêvdewletî pêştî jî mêvaneke min ser vê pirsiya bû bêguman tu zaniyê Herêma Kurdistanê vekiriye birêya civaka nêvdewletî rêxeraya nêvdewletî henetên çavdêriya rewşa mafê mirovan ya çawetiyê darekirina Herêma Kurdistanê dikin tensî qewet gel van rêxerawan bersivan bû vê rewşê Êkiş muhîmet desteya mafê mirov ku em harîkar bine diyal hemî rêkxirawa rêkxirawêt me navxwî û rêkxirawêt biyanî me peywendiyeka baş heyî gel ewa rêkxirawaş gelek cara me çalakiyê hevbeşê kirîn heta ku me yadaştê lêk tê gehiştinê beyna me ewa rêkxirawa de hebîne me pêk ve karkiriye divî mecalê mafê mirov de û serincan çawa bûye Serincawana dolayen biye ew beşek ew pîşelkariyê ku heyne li Herêma Kurdistanê ku pêştiriş me basî behes kir ewan ji têbînî ser heye û raportê xwe daş amaje bû daye beşek ew jê derêt ku ewan wergirtîn jî ew jê derêt wergirtîn sadî dirist nebîne hemê ev va raportê welatê biyanî da çi rêkxiraw bin çi ya Wezareta ji Derveya Amerîkê bin hemê ew tiştê behes kirîn wasa nebî بله پرسام یا داوی یکایکی سلیمان یعنی جبری پیوندی نه دیگر علیان فرمین هریما کردستان و کو حکومت ہے دیگر رخراوین سیاسی دیگر رخراوین جبهه سیویل حتی دیگر کمالگه دیگر پیکاتان یعنی چه پیوندی نه هنر کوزیدتر او تبگن و کوتا گوتی بخوینم بزن کیره مافیان ته پیشل کرین کیره مافیان دست بره کی مقاسی چنه ما مجال التوعية دا ما هول داي بريكا نفسينجات خا بريكا اوان خلو كروس ميناريت كو امت كين بريكا كانالت راجع عندنا براستيش فيري مدفيت از بيامك بو گشت كانالت راجع عندنا راب جاينم وكو بيد في هاري كار نبينات قال دستي كو امبيشن اوي مجال يبشار كرنا كمال جاي زيادة الجرينجي بدين خلقي خو هشار بكينت كو ما في كان اللي ارجن اكيد بس او مجالك وامكانيات ما كو داسش محدده او كو بيد في بتتوان مجالات دا پشتی افستافنی هات دانانه ما هول دای پرکا لینک یتخوا پیج دسته و سایت دسته و نویسینگه یتخوا و اورک خراوید کو مپ هاو را کار کردی ما شاید پرکا وان پیامت خواب گهینی با شرکت کرنا کمال گهیت مجال ما فهم رو داد. بله برای سلیمان محسن سندیره و برای گشتی پیوندی و راگانه لدسته ما فهم رو بان. سپاس دکتر سلیمان. سپاس بواش.